Anginibingelele nginivusele nina benkosilehle kuToketi indzaba takusihlwa letingato lilwimi leSiswati lotobutfunzelwa nguye Lawrence Mathunjwa singakangeni kuto setigcwele phela ngwanelo muhle asesibuke nati letihamba embili. Liphini landvunankhulu imbunga Thuli Dladla selithuleke indlu ekhaya lebantfwana labahlala bodvwa enkundleni yaseNkomiyahlaba. Emahovisi labuke kuncempetela labalimele ngetingoti temgwaco emaveni lamane namuhla abe nemhlangano ehotela eHilton kuyoshiyelana ligwaye tindzabeni tekutfutfukisa lesikhwama. Indvuna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo sewethule umkhombandlela lotohlomisa bantfwana ngelwati basakhula lwati labatolutfola kufaka ekhatsi tindlela tekuvikela kukhulelwa. Kwanelo muhle nati setigcwele. Liphini landvunankhulu imbunga Thuli Dladla selithuleke indlu lenemagumbi lamabili kuboke bantfwana labahlala bodvwa khona-ke ekhaya lapha-ke enkundleni yaseNkomiyahlaba. Liphini landvunankhulu imbunga Thuli Dladla lomuhla livakashele inkundla yaNkomiyahlaba lapho khona lifike lanikela tindlu letimbili emindenini lemibili lokufaka ekhatsi umndeni loholwa bantfwana labancane lelo mdzala wakhona kungithuba lethu Dlamini. Kanti-ke liphini landvunankhulu lethula lendlu kulumndeni livetile ukuthi uhulumende utibophelele ukunakelela kakhulu bantfwana lesebasele bodvwa njengobe kubonakala ukuthi babe sesebasesimeni lesibucayi ngenxa yokuthi abakanakeleleki. Siyabonga kakhulu likhaya lihle nalabo labalakhile ukhele utasibongela kakhulu uma bakhona siyabonga. Nawe sikubonge ngendlela logijime ngayo kubona ukuthi lelikhaya ligcine liyakheka. Ngibonge bantfu bami khona ehovisini leliphini landvunankhulu bophindile bayinakile lendzaba yalabantfwana labasala bodvwa emakhaya babathathe nabo babafake esiswini. Sicela kusho-ke kwekuthi sitabafakela bothuba isola kunebantfwana abancane kufanele badadishe nalapho sisebentisa timali lesatitfola khona etihlotsheni. Lilunga lephalamende lakhona enkundleni yaNkomiyahlaba libongeke liphini landvunankhulu ukuthi livakashele kule ndzawo futhi lithule letindlu lasho ukuthi isimo siyabhetha kakhulu khona kule nkundla ikakhulukati kulomndeni lokutfuleke yona lendlu. Cabanga ukuthi kube kulaba basedolobheni noma laba lebete lisando ngakehle kutofika la bekunene. Sithi nje asikubonge kakhulu DPM, sibonge nekufika Nkomiyahlaba. Sine tindlu tahulumende besitati ukuthi bona ku TV nje ukuthi kulapha kepha nje kunele kungena wena cabanga sonyathela kwesibili la. Sithi nje asibonge kakhulu Mvulane usibongele nemakhosini ngoba nawe uthunyiwe kufika la. Emalunga emango athumisa kakhulu lolusiko liqhamuka ehhovisini leliphini landvunankhulu aveta ukuthi isimo besibucayi kakhulu kulomndeni kanti-ke nabo njengemango bekade betama kuphosa lona litshe esivivaneni noko emandla bekagcine yaphelele eteni. Siyabonga kakhulu ngoba na uthunywe ngemakhosi uye umangale ukuthi ungabe lo msebenzi lengithunywe wona emakhosi atawujabulela yini nalesive siwemukele yini. Kodwa-ke ngesibinzi sakhe wekunene ugijimile naku la sesikhona khona nyalo. Sibonga kakhulu nebakithi angathinwa nangemuso nangalelinye ilanga. Sineke njengabo makhelwane besibabona labantwana banzinza bahluphekile behla benyuka. Liphini landvunankhulu bese liyathembisa ukuthi kulomndeni batawuphindze bafake yona isola kude bantfwana bakhona kukhanyisa bakhona kudadisha bakhona kwenta kahle-ke nasesikolweni kanjalo batawuphindze balimele nayo ingadi kude bakhone kuba nekudla. Ngikhimbali Mavusi endzabeni lemsakato echannel eMaswati naLawrence Mathunjwa Nkomiyahlaba. Emahovisi labuketeke kuncempetela labo labalimeleke etingotini temgwaco khona-ke emaveni lamane kutseke lamuhla bahlanganela kona-ke kutawubuka tindlela phela tekukhulisa sona-ke lesi sikhwama.
Live laseSwatini namuhla ehhovisini lesincephetelo Motor Vehicle Accidents Fund ngilo lebelikade libambe lo mhlangano lubanjwa njalo ngeminyaka kanti ke lo mhlangano uyaye uhambe ngekucocoma usuke kulamave lamane lekuyiBotswana, iNamibia, iNingizimu Afrika kanye nelive lalapha ekhaya. Bekade ke kuhlangene labo lababuke encemphetela abantu labalimele ngetingoti zetimotolo emgwaqweni bona ke ama-accidents fund kulamave lamane lapho bebakade bayokhuluma khona ngetindlela tekwelekelela sive nokuthi ngabe yini labangayenda ibe ngcono ikakhulu esigabeni sekwelekelela bona ke bantu labalimele nekwenta siqiniseko ukuthi konke labakwendako bakwenda ngemithetho lebekele kwengamela wonakela amahhovisi kulamave lamane. Kulo msebenzi bekade ikhona indvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Neil Rickenberg lochazile ukuthi kundlondlobala kwe-MVA fund evenda seswatini ngiyo-ke lokuncomekako njengoba iyachubeka nekufeza lokho-ke lekufanele ukuthi ngabe iyakwenda lengikunciphetela labo labalimele etingodini temgwaco nekwenta siqiniseko ukuthi impilo temaswati lathi kabetekile tiyachubeka tihambe embili. Indvuna ichazile ukuthi imali edlula kwedigidini letingemakhulu lasikhombisa emashumi lasikhombisa nalokuhlanu 775 million wemalangeni sahambile aya kubo bantfu labalimele etingodini temgwaco kule minyaka lemine leyendlulile. And financial risk protection for all. Integrated care is the bridge that connects this vision to reality. It ensures that no patient is treated in isolation, that physical healing is supported by mental and social rehabilitation, and that our systems work together, but not in silos, to deliver better outcomes. The Sincephetelo MVA Fund has long been a pillar of social protection in Eswatini. Sihlalo webhodi yaka MVA umnumzane Zithulele Gina naye ke udvumsile umsebenzi wato-ke letikhwama letelekelela sive kulamave lamane wase uyasho ukuthi live laseSwatini kutawufuna ukuthi lithathathe kulabo labakwendako kulamanye emave ikakhulu makufika kuto timali tekujezisa abashayeli ngelabangalandzeli litubane lelifanele khona-ke emgwacweni njengoba imali lengemashumi lasithupha emalangeni 60 emalangeni ayisagculisi njengoba abashayeli abasajeziseki uma babhadaliswe yona uma bephule imithetho yemigwaco. There is still a need to increase the fines on speed. The 60 emalangeni that you are paying has no impact anymore. Naikulile is 120 emalangeni. The Maswati drivers can't feel it. I want you to request the PS to engage with the minister and engage with the policymakers and learn from our colleagues, especially our colleagues from Botswana, and increase the speed fines. Kanti ke umnumzane Thando Ncube yena lebekade yachaza kabanti ukuthi abantu balimala kanjani emgwaqweni uvete ubungoti bekungalandzeli imithetho yemgwaqo naleto tingoti tekubuka ukuthi ngabe bantfu labalimele ngayo ke emgwaqo babonakala kanjani uma ngabe bebavele banako ukugula thite noma nakuthi kabetwe ngiyo ke ingoti yemotolo. Kanti ke lo mhlangano utawuchubeka eminyakeni lotako utawuchubekela lelinye lalamave etindzabeni temsakato eChannel Maswati kuyakhanyisile Mabuza ngisembabane. Indvuna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo sewetfuleke ngalokusemthethweni umkhombandlela lotawusita ke bona ke bantfwana basakhula kulomkhombandlela ke kutositakala khona ke tindzabeni tekuthi bantfwana bafundziseke ke ngato ke tindlela tekutivikela ukuthi ke bangakhulelwa nekuthi uma ke sebatsinga noma ke sebafuna ke lona ke lusito lwetemphilo baphume ke babhekephi. Lo mkhombandlela uphakanyiswe ngiyo indvuna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo kanti ke injongo yawo ukuthi ufundzise bona ke bantfu besikolwa ngalo ke lwati labalidzingako etindzabeni incumbi
lokufaka ekhathi kutivikela ukuthi bakhulelwe basesikolweni kanye ke nekuthi ke mabadzinga lusito khona ke kubetempilo bente kanjani. Indvuna yelitiko letemfundvo ichazile ukuthi livela kangwane litibophelele ekuthini linike ke bantfwana lwati lolwanele naloludzingekile kuze batoba ke nempilo lenhle nalengcono nalephumelelako. Eswatini reaffirms its dedication to addressing the challenges faced by adolescents and young people. This includes investing in their development through quality education, good health, gender equality, social protection, and overall well-being. It is worth noting that referral and linkages guidelines also align with the African Union's Agenda 2063 and the SADC Sexual and Reproductive Health and Rights Strategy 2019 to 2030. These guidelines are more than just a document. They are a lifeline. They establish a formal, confidential, and systematic framework that connects the most critical institutions in a young person's life, the school and the health facility. They offer a clear roadmap for our educators, enabling them to safely and discreetly refer learners to appropriate health services. Umphathisikolo wesikolo saka Boys uchazile ukuthi utoba lisito kanjani lo mkhombandlela kuboke bantwana besikolo. Lama guidelines lawa, there will be a clear framework le connecta skolo and the health facilities to make sure ukuthi bafundzi they get help lele balidingako, whether it's counseling, healthcare, psychosocial support, kube nje ne safe, confidential, efficient process letomenda ukuthi lo mntwana akhone kulandzeleleka. Lo mkhombandlela lokuke uphakanyisiwe kubheke ukuthi utawuya khona ke etikolweni sala ke vele ucala ke kona kusebenta. Lobika kwendzabeni channel eMaswati ngingiLawrence Mathunjwa na Kimberly Mavuso kaManzini. Likomiti lelibukeke tindzaba tekugucuka kwesimo selitulu kanye ke nayo ke inhlala kahle khona ke eParliament sibeke nemhlangano nalabo ke labatsindzekako lokufaka ekhathi bona ke betempilo labachama khona ka UNDP kanye ke nalabo labachama khona ke etikweni letekuvakasha kanye nayo ke imvelo kutawubuketwa ukuthi simo selitulu singagwemeka kanjani ukuthi singakhanzakali sesihlasela noma sesibeka kabi labo ke labaphila naletinye labatsindzekako lokufaka ekhathi bona ke belitiko letekuvakasha kanye nayo ke imvelo bebakhona labachamuka khona ke endlini yeParliament malunga yeParliament lakhona ke komitini lekugucugucuka kwesimo selitulu kanye ke nayo ke inhlala kahle kulomhlangano ke bekubuka tona ke tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu kanye nato ke tempilo ikakhulukati tona ke tindzaba letfaka ekhathi bona ke bo HIV and AIDS. Lona mhlangano uvulwe ke ngilo ke lisekela la speaker khona ke endlini yeParliament lapho khona ke athole ke wona ke lona mhlangano ngalokusemthethweni. It is a pleasure to join you this morning as we come together under one roof, Parliament, government, and our development partners, united by a common purpose to improve the quality of life of eMaswati through coordinated, evidence-based, and inclusive action. The challenges facing our people today, climate change, health vulnerabilities, and social inequality cannot be confronted in isolation. They cut across ministries, committees, and policy domains. If we are to build resilience and achieve sustainable development, our committees must work in unison, complementing one another's mandate rather than working in silos. The future we seek demands cooperation, not competition, and a shared understanding that every policy or oversight action contributes to the broader goal of uplifting our nation. From our partners, we have SADC PF. Sihlalo walo ke lelikomiti lelibuke tona ke tindzaba tekugucugucuka kwesimo selitulu umhlonishwa Shabalala naye ke uvetile ke bomcuka bawuke lona mhlangano nekuthi yini lokubheke ukuthi bayizuze kuwo lona mhlangano. This platform offers an important
opportunity to share experience, identifying and developing actionable strategies for integrating climate change. That also HIV programs with our legislative and the oversight function as Parliament. We must ensure that our national policy and legal framework remain inclusive. Lo mfundasikolo bongeneluke tinhlangano incumbi lokufaka ekhathi bonakela baqhamuka etikweni letempilo, bonakela baqhamuka ka-UNDP, bonakela baqhamuka khona ke ePhalamende kanye nalabaqhamuka khona ke etiko letemvelo kanye nekuvakasha. Lobika kwendzabeni channel eMaswati ngiLawrence Mathunjwa na Kimberly Mavuso ezulwini. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Bengingalali, bengingadli mbhido, bengingadli inyama, bengingadli lutho, kodwa manje ngiyakudla. Yebo, nawe ungaba ngifakazi walokubonile. Phuthuma ukuthi uhlolele yakho iOxygold all in one lese ivuse phasi labanengi. Yelapha tongana tifo, kufaka ekhathi wona ema-ulcers, inhloko lengapheli, tinyawo letibuhlungu naletivuvukako, sinye, tinso nelukhalo, nalokunye lokunyenti. Kuva kabanti, sishayele ku 76212157 noma ke ku 79972540 yi-Oxygold all in one leyo. If you really have to post your kids online, think safety first. Here's how. Images can show school badges, street signs, or hidden location data. Simple steps help. Crop the background, blur identifying badges or faces, turn off geotags, and use private albums instead of public posts. Always ask permission. These small actions protect children online and offline. Secure Eswatini. Be safe online. Angiphinze ngikwemukele ngwanelo muhle kutoke tindzaba takusihlwa ngalokukhethekile ngibingelele wena ke lotsandza kuhlanganyela nathi khona ke emsakatweni channel yaMaswati sichubeka nato ke tindzaba ngwanelo muhle. Kuchubekile ke kubuthwa kulabo ke labafise ke kungena khona ke embuthweni wetekuvikela kuleli lamhla ke bekubuthwa khona ke enkundleni yaseMathanjeni South kanye nakhona ke khona enkundleni yakuma enakhona ke enkundleni yakasomntongo. Kubuthwa labo labafise kuba ngamalunga embutho wetekuvikela kuchubekele enkundleni yaseMathanjeni South kanjalo nasenkundleni yakasomntongo lomuhla lapho khona bakhonile ukuthi baphumelele abasithupha lebavedile ukuthi kube ngemandla ekutilungiselela kusenesikhathi lokwenda ukuthi banqobe. Ngaqala ukugijima ngiva ukuthi inentombatana yaseSigwe lewinile ngaba like ishadi benginama medal ema short distance bengithola position number 2 and then ngathi bathi bhuti wami asakutama ukugijima ngiyathemba sizwami gijima ngathi nje kanje bangidudutana abafana basendaweni ngase ngiyaqala ngiyajima ngisola ngilungiselela ngifisa vele join umbufo wemasotsha lengakusho nje ukuthi ngisela kwami ngwente ngaphumelela namuhla. Ukulungiselela kwami bengivuka njalo ngabo 4 ngigijime ekuseni njalo ngabo 4. Bengingajimi sonke isikhathi bekumele ukuthi ngeke ngajima phambilini ngale kubona maybe ngijima kakhulu ngilungisa ama competition
Manela ukuva ukuthi sengangizana kwasiwacondana nemvuka sengithaya ngingasayi ukugijima ngivela. Ngijimile ngadinisela ngajima ilanga lishisa ngijima ekuseni emini ntambama ngibonga nebaphathi bami labangikharejile ngachubeka ngajima ngingaphelelwa ngamandla ngimile ngagijima last time ngagcina ngiphutha ngehluleka kuma-exercise. Ngijabule kakhulu ukudla kuya embuthweni ngoba ekhaya bekusiphila kabuhlungu mina nje bembusangoma bethi ekhaya enhlangano ngiyajabula kakhulu ngoba futhi basebenza kahle ekhaya. Gerald Sotsha Dlamini uvetile ukuthi basebenze kahle kakhulu kuleli langa linamhla waphinde wavetana ukuthi lokubanga ukuthi bachubeke kude yona umjeka welive enkundleni yasemndongo ukuthi le nkundla beyisoloko isakhiwa kusengakasetshenziswa kiyo. Babona bonke lana ukuthi manje kude iflag lekhona zamele kufuna ukuthi kwende njani la sifika vele kuseni sitholile ke ukuthi amambala inkundla lena lesakhiwa esengavulwa ngalokho semthethweni. Ngakho-ke abasebenzeli nalana nje buchopho nendvuna yenkundla abasebenzeli la ababatholela indzawo ledolobheni laseKalavumisa. Seke vele inkundla lesengasebenzile so sibezeke sesiyabuta sa-understanda lokho ukuthi namambala it is justification ukuthi bebede iflag la kude nale facility yekuyenda. So ngaleyo ndlela-ke sisebenzile kude iflag ngalokho ukuthi inkundla esengavulwa ngalokho semthethweni isakhiwe. Dlamini bese ufisela labo lesebawinile inhlanhla ukuthi basachubekela embili baphumelele waphinde wabayala ukuthi abatiphathe kahle njengoba kusayiwa kuletinye tigaba. Kimberly Mavuso emzabeni emsakazo eChina eMaswati enkundleni kaSomdongo. Emalungiselelo elilanga lebeticishamlilo sekavele ke emenge mumo lokhu kuvakele ke ngaye ke lokhulumela bona ke beticishamlilo Mandla Dlamini. Kulandzela ukuthi emalungiselelo sekemeke ngemumo kuloke lilanga lebeticishamlilo i-Fire Day lokumele ke libe selangeni lakusasa. Beticishamlilo bathi ke emalungiselelo ke semenge mubo lesekusele nje ukuthi sala kufika ke leli langa bende lokhu ke bebasolo batilungiselela kona. Bathi ke bayathokota ukuthi babeke naleli langa. Umsakato ukhulumisene ke nalo lokhulumela bona ke beticishamlilo wachaza ngaleli langa lakusasa. Emalungiselelo vele sayangiphetha kutshengisela ukuthi konke sekumenge mumo njalo nibona ukuthi tikafela setimile ema-tenders akhona nathi simatasatasa sifaka lokhu tawubonisa ukusiphekile impela ema-drills ethu lethusako nalajabulisako atabe akhona lokuningi lekhansi sisebenza ngako emakhaya uhandicase sipheka ngabantu abakulayela ukuthi bayicima njani ama-officers ethu la uhamba ngetinzamba emoyeni kuningi nje lokutawufika ukujabulisa sive nekokuthi ke netimoto lethu tabe siphareda ngato sitshengisa ukuthi sisebenze ngani losho ukuthi silungisele okuningi emsakede mabangeta nje baphelele batawujabula. Leli langa litobe ligujwa kwesibili ke kuwo ke lona mnyaka kwatise ukuthi beligujwa kwekucala khona ke eminyakeni londlulile. Bona ke beticishamlilo bathi leli langa kuyintokoto kuba nalo ngoba bakhona ke kuthola lithuba lekukhombisa noma lekutshengisa ngento ke tindvo labatendako uma ke bacisha wona lona mlilo babalile ukuthi nawo ke mahandicase ato bakhona bakhombise ukuthi bacisha njani noma ke makusuka umlilo khona ke ekhaya bacisha njani. Bachaza ukuthi nalabo ke betinzambo batoye bakhona nabo batotshengisa ukuthi bahamba njani ke ngetimthambo makwendiwa ke wona lona msebenzi wabo. Leli langa libusiswe ke ngiyo ke imbube yemhlaba ukuthi libe ke khona ke mhlati nge-24 kuyo ke inyanga yemphala. Bona ke beticishamlilo bacelile ke sona sive lesingathokota kuba ingcenya lomsebenzi ukuthi sisheshe sifike ke khona ke esikhumulweni setindiza kumathapha. Bathi bangathokota uma bangafika seyishayile noma ke bafike ngayo ke insimbi yesikhombisa kuya ke kuyo ke insimbi yemfica. Baphindze ke bacela ukuthi kulabo ke labahamba nebantwana ngaba kuhle ukuthi baphathe dona ke tamblelo ngoba kule yandzawo kuvulekile kanti ke kutobe kushisa. Lobika kwendzabeni eChannel eMaswati ngiLawrence Mathonjwa na Kimberly Mavuso sikumathapha. Kutheke lamuhla sikolwa lesincane sejabulile sakubha lona ke lilanga labogogo nabomkhulu pheceleti i-Grandparent Day. Bafunzi besikole lesincane sejabulile lesiganekise lapha endzaweni yaseNgoyoyo lomuhla abanentokoto lenkulu njengoba isikole sabo besigubha lusuku lolugujwa njalo ngeminyaka
lwekuthokotela noma kujabulela bona ke bogogo nabomkhulu i-Grandparents Day. Kanti-ke lesikole lomsebenzi sikubamba njalo ngeminyaka njengoba ngekuchaza kwemphathisikole Mrs Thompson bona-ke bayabona bomcoka kanye nenzima ledlalwa ngibo-ke bogogo nabomkhulu ikakhulu etimpilweni tebantfwana uma basengaka. Kanti-ke kulo msebenzi bebakade bahlelile bafundzi banetimvo letehlukahlukene lebebakade batendela bona-ke bogogo wabo nabomkhulu wabo. Umsakado ukhulumisene naye Mrs Thompson losichazele kabanti ngebumcoka balolu suku lolu. Right, so thank you for this opportunity. Our grandparents do an awful lot for our grandkids. We just know that. They love them, but they also do so much. And it's our way of teaching them to be grateful and our way of saying thank you to the grandparents for the part and the role they play in our children's lives. So we're always very grateful. They're very supportive. And as you can see, we have full house and our children were very excited that their grandparents were here today. What prompted you to start such a celebration? I've always been very conscious of it, that we need to thank grandparents, and I think I have also done it in the past. And because our grandparents, quite a few of our parents work overseas, and our grandparents play quite a large role, it just seems appropriate to say thank you. Thompson ushido ukuthi kuze ukuthi banifana nabo batawukhula nenhlonipho nekwati bomcoka bamhla abadala ufuna ukuthi bacale ke basesebancane bachazelwe ngayo ke inzima labayidlalako etimpilweni tabo. Kanti ke nabo banifla abadala bogogo nabo omkhulu babenalo lithuba lekuthi jabulisa kulo msebenzi. Lokhu ke kuyaye kwenteke njalo ngeminyaka kuzo lesikole asejabulile. Endzabeni temsakado eChongwe Maswati umbiko netfombe ngikanyisile mabuza engoyoyo. Nine bengosilenhle ngenxa yaso sikhathi ngivumelene ngibuke leto letihamba embili singakatiphethe ngalokuphelele. Liphini landvunankulu impunga Thulidladla selithuleke indlu ekhaya lebantfwana labahlala bodwa enkundleni yasenkomi yahlaba. Emahovisi labuke kuncempetela labalimele ngetingoti temgwaco emave lamane namhla abehlangene ehotela leHilton kuyoshiyelana legwaye tindzabeni tekuthuthukisa lesikhwama. Indvuna yelitiko letemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo sewethule umkhombandlela lotohlomisa abantwana ngelwati basakhula. Tingako ngwanelo muhle tingako nine bengosilenhle losakuvalelisa kutoke tindzaba takusihlwa nguye ke Lawrence Mathunjwa kubukela lokuhle tinhlelweni letiyawulandzela nisale kahle.